Andre ojukrono tema gona rizatine choga shomuka omuzire na kireba tikababa bakora ki bagarakaye. Ekiterane ky'eminyeto St. Peter's Borogota Church of Uganda Overlevels Ninkole District Sinjiro cyabasa kushomba eminyeto nangwa n'abakuru kurwo muri Sinjiro na heru yaho eminyeto bishat atanamwen niyo ehandikise ombutongore omugasho g'omwana ogumanye wamaye cyoshemeye gukora wayane cyana kirungi Ujong emishware ryaye yindikire wena no esharo obusikate muri ya wena no gena no tigiti n'ekitabo no kitigita nacho abegisa omukiterane kye baruga ombrels wankore na heru yaho omurisa Reverend Apollo Tugume abo burisa wa Borogota nuwe abiro umutebekanisa mukuru abama muri go mucumuro ni mango hati kokabazire banyu barinka operation gumugarika yishobera twatine team kuko haro isi fellowship bagamba nanabeji nanabana kandi babavuga kigambo cyarahanga babesongora babahekuzo kuzi barire nari bakika bari bamukamarahanga ntabwo byo tangaza twagira Rwanda abure kandi umwegesa muri Bishop University yavura injiri abana b'intunga bajunwa Dalton Ampurire urukwebembere minyeto abaro Borogota yonje kushobora wachi nekirungi ekyo mukiterane kike abana abaruko muri 2000 bajunwa nsimarahanga abo ekiterane cyakwane cyo kubanza omburiso ubu kandi tuyina amaso kugira ngo hate bucyatandika mutuje guma tukikora omburiso ubu nsima munonga omurisa witu Reverend Apollo Tugume aho kurete encourage yo kurete biterane by'abana okongera kwezi n'abana hatu barumbaza kuzo mu mashomero ntwanse ngo abana bijaha baburwenjiri eminyeto tungo kwegarikamo imanyengu arhur hanga kandi hanga no kwasa kubakoresa umubiyane bakwana bitaga ne kintu kituyaba okwegesa nkita abana kandi nsima na Reverend ofiteke ekiterane eki kikabasa kutuyamba nkita abana nyangu yakumabiti ubundi eminyeto tukagihayo igaruka omukanisa igaruka ruhanga Our TV West Ndisenyamo Gideon